Svi pitaju zašto je plivanje prvo na triatlonu. Zato su veslači napravili veslački triatlon i stavili veslanje prvo. Znači veslanje 6 km na ergometru, zatim 9 km bicikla i na kraju 3,5 km trčanja. Ukupna utrka traje oko sat vremena. Veslao sam par puta u teretani, ništa ozbiljno, tako da cilj je preživjeti veslanje. Sad znam kako je onima koji moraju preživjeti samo plivanje na triatlonu. Zagrio sam se i mislim da je ovaj malo bolji ergometar nego na kojem sam ja trenirao. Biće lakše, čini se. Ili sam se utrenirao. Nadam se da ću preživjeti. Čekaš moj start! Spremni! Sad! Super ti je 23 po tom tempu. Malo sam se zaletio ispod 1.50. Čak prvi kilometar je bilo 1.50, da. I onda je samo krenulo padati. Onda stigao Vorila. Došlo je do 1.55, 56, 57. I onda prešlo 2.0, a cijelo vrijeme mi se da je reći ne 2.0. Pa sam mijenjao tehniku, pa malo... Pa kad mi se ruke umore, onda pokušam povećati ritam, pa smanjim, pa na noge i nikak da tih. I nakon 2-3 km sam skužio da nije to baš kak sam si ja zamislio. Ali mislio sam da ću držati 2.0, na kraju 1.55, 1.56 ispalo, tako da to je skoro minuta brže od očekivanja. Četvrti si i dalje, tako. Dobro. Nagli se jače iza. Da. Dobro. Ajde. Mjesto ide. Jače. Jače. To. Još 100 ide. Ajde. 30 sekundi imaš. 5 zavrsta. I jače. Ajde, još 15 sekundi. Ajde, tranzicija. Sad ne treba ruke. I onda sam došao na bicikl i ne mogu se pomaknuti nakon tog ergometra. Noge su bile tvrde i ništa, onda sam gazio kako je išlo. Troj, makli se tamo! Dobro, doma. Ajde. 3 za prvim, 1,5 za drugim. Došao sam na trčanje i bila je razlika minuta i pol iza drugoga i 3 minute iza prvoga. Rekao pa nema šanse da to stignem. Na kraju sam ovog stigao nakon kilometar i pol. Minutu i pol ovo što je bio ispred mene. I na okretu sam mislio, ovaj je dosta daleko, prvi. Ali i probao sam stvarno stići, ali više mi je bilo stvarno teško. Ali mislim da, i to ne od bicikla, nego baš od ergometra, nekako noge su bile teške, ali dobro. Bravo. Dobro, ne, zajdi, dobro, ne, drugi. Da.
Dobro, 4 minute za njega krenuo. Dobro, Da, još 200 metara. Odlično. Ajde, bravo. 200 metara. Sad idemo žaliti odmah. Izgubio sam utrku na Na biciklu. pulsu, onda ti čestitam. Bravo, odlično. Na biciklu sam izgubio utrku. Zakaj na A biciklu? mislim da me ovaj ergometar malo uništio, nisam se mogao maknuti na biciklu. Ma dobro, A 100 metara. Da je bilo bilo 200 metara više. 200 više, ja bih sprintao i... Za iduću godinu moram više ergometar vući. Bar 6 puta.